qu'il a été, en fait. La costume di anche un villaggio d'ogni giù è d'organizzare tutte le annate per il festo di Caleno un concours de creccio in pasta entre les fourniers et pastissiers. Tony le fournier, tous les ans participaient mais n'avaient pas de crespine. L'an passé, le bord de sa creccio semblava une cabra et l'esquine de l'ail avait la giba d'un cameo de Rei Magi. L'année d'avant, sa pasta era trop molle, 601 caguero et semblava un touille de baudif ventru. La nuit de l'espreuve arrive. Tony voulait gagner. Implègue tout son gaudi. 601 de pasto semblava viu e l'esta s'endraia per la creccia. Lì in fourne, e si lei se tomba sur un moulon de sac, per pantaia, un odor lo faghe sursauta. Dur bel four, sa creccia era rustina. Avia la couleur de Balthazar lo Rei Magi. Tony reprende de la pasta, mescla gli extra de limo e refaghe il personaggio. In fourne, sperava ingacciare. E dur bel four. Su un mascunà, tutti 61 erano giovani. Tony aveva 3 mesi de couleur. Des fois, le premier gars cantava. Aveva plus le temps de faire un nouveau paston. E mescla di una pasta del sucre rouge per enlever le jaune. Sa 13e creccio cuoce, la de fourne. Aquello era rouge come dei pebretto. Le mani di Tony si erano troppo generose e met le sucre rouge. Tony, implorant, ne esposa se 3 crecce sul taulier. A questa annata, la giurata era degli esculani. Arrivèrent in coda de Tony. José, il piccino martiniquais, dice: Tony a eu une buona idea, ma sai che il piccino Gesù era un negro? Io mi bella giauna, di lì la picciona rifugiata vietnamiana. Lui Gesù aveva besai gli occhi bridati. E perché pas la rouge? E mi belle pei rouge, gridava la picciona giana. Jaume, che era il capo, dice: il piccino Gesù può essere negro, blanc, rouge. La couleur li fa rien perché va fare il bene. Tous gridèrent: Tony est le plus fort, Tony a gagné.